Abusua ana wo de hye ne ma kwa ba edeba Adom TV we dwumade we ye Nkuranhyensem bre na mi a me de dwumade ho chia me uni mi din da da boma ntie Apostle Dr. Ni tekotego wa kanokore e ampa na wo so din ni sai mate onyame nhira ba mi din no twa ne tewa aka mepe wetu na ni tekotego majo so ni ya omama nkasa enti no eneso so ye ba be kansem a ya eta yayo anayenyo ya empo ebu ya bamu na dachi ye betwa enkompo ahwe achi na ye no ye ho focusing on failures and on the past instead of your present opportunities. Focusing on your past, your failures and your mistakes instead of your present opportunities. It is true you have failed. All of us will fail one day. It is true you made a mistake. All of us made a mistake. You have not hurt anyone anyway. It is true you took a decision that brought you the wrong results. If you knew it was wrong, you didn't have taken it. Omuse ufati mo probi se oba ade bi. Na o ya ade no anko yie. Enti de se wunim se de ye no a ka wo yo no se de ye no. Na esan se wunim ti no na ye no se de anko yie no. Omuse wo do mo obi na onsasi fom. Se wunim se de nipa na te a se kwa mfa no do ama no. Eno nche se wodo asa. You took a decision and you got a consequence. It's not permanent. The baby ano eko. Na the entia enko ye ne say e free wadwen proso. The entia enko ye say oye odi na tumu. The entia enko ye say wo bobo ho dodo. Ena. Now you have grown beyond where you were yesterday. Learn to have wisdom to take the decisions you have to take today. Minia, and run the see, and run ABA 41 plus 8 years. And ABA 48 plus 1 day. What can you say? A minute, a year falco. A minute, adani, a Jadababa, a Branababa, Ukuraba, no women and Equasadane, the Lidiswaba. Now, the Otifak, what a Jademu, a Mera Quadabe to war. Uti Jademu, or Mera Fiarabe to war. Uti Quasademu. Omra empo ebra beto wo e na ubu abrabo se de wote nanumu enye yesada wanyini wako anim enti ka hu se adeso bi a wo so no nra no enye adwuma ne woni mesi so no na ye mrantie ne wade bi friend sideboard ye tomilo make ne sinapagumu ne da show na madamfo bi tuto bi sa emfe be mi na chiri obi sade ne so a asai obi we so a asai wo de sade na asiwo ahwa ma asai a expire sana brabo so tie ye wo nyoma bi ye wo suban bi ye wo kasa bi ye wo adwene bi a atwam a wo de gu adwene po so na ese wa brabo the past apro na edi nwa wa brabo mu throw away the past. Don't be infected by the wounds of yesterday. Kochana corona nya wono eko. De de ye wono enya hwe. Kugo no wedding kugo no. From so no why dada. Nemum no. It is better to have a full life of small wounds and failures which will help you to learn than to live a life of regrets. Me pese me bibi na madi nkuguo. Sinse me nya hwe na mabu kompo akase me hu yanka me pese me de me dom obi na me nse si fom sinse manko hu se de odote me pese me yade bia ma oman ene mabusua na empo obi hu enda mase sinse me nye na menu me hu abrabo hu akwada oso nante a otehwe na wasore na abuka na wasanwa kakra di eye na hwe ase ne so de mu na odisua ade onti you say me tifie me so bia me sa tifie me nanti biom o makoda bi sada me tifie me nanti biom me ka fom akwaya sa onti me nanti ne mo tifie no na man no sorry
e fe kaka so ba na me fe sana babote be ba ote hwe ye no pagya ho na propro ho na ko anim de ode ye wo no he ensuda onyame obu atan abiri biara sempo nipa na ye obone se den a jemu manenka enye se woni wo mre na de aye ne se wo de cha na epagya wo ekura wonsa na obobo hu a wanhwe antimi nyoda me na baba wa bi a otimi semre me be ma we nti me ware biom da abrante bi so ka mani subanti he obaba akone be baba akone ye obone na mama nyina anye tie ankoye na no eno nkyere se enkoye biom. Oftentimes we learn out of our pains, and with patience we can make a lasting progress. Abribia de enye beto wo abribia de ensem fata beto wo no nyabotre ensu usumpo agya esu no usu eye ba usu agya esu no unu hu kakra agya udi ayro kakra agya na ka che on se afi etwemko we susu etwemko na many den na no ati kromu covid ba ye mu hye we enkoye se ko bibia ewonemre. Do not let time pass and stay in the past. Don't spend the rest of your life thinking about why you didn't do what you can do right now. And transfer china na we dear obia koye obia anye ne yie na no amekoye yesre me di nkugu menye biom enye bida. So udi nkugu a ebia no nyoma bi na wanhu yo na ma udi nkugu. So wanhu kasapa ka ebia na kasa na wunhua ye e bibia nsu kwan so be hua kasa fache me bibia nsu kwan so be hua ne eyo babo no ye koya nim entra enra mu mubra entra nkugu mu na hwase mu ne mfonso mu mubra hwade firi mu na fa bu bra wate na meja wo na mejiri se nyame no akai wo hwade kakra firi mu enyina ne ankoye nra mu emfa mu ochina bra enyina nkugu a ugdi ye nra mu emfa mu abra bo china se menye biom enyina se wonsa si fom enra na nka se menye biom hwia de sefata na sinkete na ye de sefata onyame enka ho may the osmosis and a bright ase e was sound na mada MCR fo ase na mada me camera Adom ase na mada lighting fo so ase na krakra mada obema ba kope dachi ehne me da wase wa onya mre so hwe me o gidi se o hwe bibi ko so na hwe Adom TV na wo no nyame entina